Aro, komera cyane Bruce Umero. None niko mwa yuhu. Sha kurukuja muri Amerika cyane naho bari kukumbaza. Nta n'umuzungu n'umwe mwa uri kukubaza ngo nsaba musize hehe. Sabi inginga bakumpere asenye umanukanire niba byakunda. Amerika ntubanze mwa. Aro, ni kwa muganga? Nje ndi Nsabi. None muga, bura narebye nsanga amenyo ganje gafite ikibazo gikomeye cyane. Ndi gushiramo imyumbati gagaheregeta, ngashiramo ibijumba gagaheregeta, nkongera ngashiramo n'umuceri nago gagaheregeta. Agamenyo ganje gakozwe nk'agabandi. Nasi muga bura ntawaza mukabirandura mukanchiriramo ibyinyo bizimara. Ejo ndaza mu biranda gusa. Aro sheri, komera cyane mwana wa mama. Ariko sheri kuno kubona urukundo rwanje nawe rukomeje kuzamuka cyane. Wareka muri izi minsi nkazaza ndaza kwirira iwanyu. Alo, ni kuri polisi. Nje ndi Nsabi. None ko nakunze umukobwa w'umupolisi, ubwo niwe nzabibwira cya umuntu nukuzaho ku kigo akabivuga. Nje naringize ngo ubwo uyu muntu amukunze ariregaga. Alo sheri, komera cyane mwana wa mabukwe. Noneho bwa nyuma na nyuma nje nawe tugiye kubana nabyemeye. Inzu mbagamo hano i Kigali nyishuraga 90,000. Ubwo uzajura yishura. Uwihangana unagerageza uko ushoboye buri kwezi ushaka ibyo turayiriramo. Nabyo bikubagweho. Unongera ugerageze nanone nitubyara akana umenye ngo karaje kwiga hehe. Cyakoze wenda icyo nagusayidiraho uramutse urwaye ugashaka umukozi akaza, ubwo nabwo washaka amafaranga yo kumwishura, ibindi byose nzabyimenyera. Aro mama sheri. N'umuhungu ukundanaga n'umukobwa wanyu. Nandi kugira ngo baze rata mawe. Uvugishije ukurikije ukuntu wareze umukobwa wawe. Ubu n'uwinanga rugero ku buryo namuhitamora, nari nangiye kugira agatima k'ibintu bijanye n'ubukwe. Urakoze cyane rwose. Hajaga mu bandi. Aro sheri, komera cyane. None si sheri, bino bintu bya Saint Valentin natwe turabijamora. Sheri wareka iciza tukazabihuriza hamwe na Noheli. Aro, ni debeni, komera cyane mwa. Ariko simwa, ko mbonaga nawe ukundaga kurira cyane, bura nawe iyo urukurira mu mutwe hari igihe wumvisha hazamo akantu k'agaserera ukuntu. Nanje karamfataga. Muri izi minsi rero nje nawe tubyijyaho duhindura indiro tuje turanyigira. Ariko wakwereka n'indi dira umwa kuri kubona mu bukwe bwawe ejo bundi uzabuhuze. Wareka nkazaza ibyo wari uzarira nkabikuririra ko nta na invitation wampaye. Urakoze cyane. Ariko simwa nk'ubu nanje ko ndiraga kubera n'amafaranga ngiraga nkawe nk'umuntu ushaka muri Amerika uba kurukuboro kubaye. Aro sheri, hajyamwa umenyaga icongereza? Nuko natwe hari ahantu twari tugiye gusaba akazi bakatubwira ngo ntaho barakaduha tutari kuvuga icongereza. Twababwiye na joteme baranga. Ingo bashaka abandi babaga bari kuvuga icongereza na za good morning. Ubwo turagahombye, ariko suri kubona ko nanje ngukundaga. Naringize ngo nkurangira akazi gose. Sawa turi kumwe. Nta cyongereza. Halo.
tica ni Nsabi ntaho uri kunyibuka se reba wa Nsabi wa wundi wicaraga ku ntebe y'imbere cagihe ubazaga ibibazo nkahita nzamura urutoki ndi uwa mbere tica wanyibuka koko ntaho uri kumenya wa Nsabi wakubwiraga ngo kugiye ntaho muwaka ujanye. Aro papa. Aro. Mbwira nimero yawe ya mobile money nkohereza amafaranga. Ariko ago mafaranga uba gushaka kunyoherereza kutari umupolisi ntuburi umusirikari ntaho uri n'umwarimu. Ago mafaranga kutanakoraga muri guverinoma ugavanagaye. Ariko ndi umukomedi. Ca uri igisambo ubaguru gutobora amazu g'abanyakigali. Ariko ndi umukomedi nkoreraga amafaranga kuri YouTube. Gasha mwana nawe hari igihe waba utekaga umutwe i Kigali. Bazakuvunira umuheto dore ejo bundi ninde ni Ndayiri yanyeretse ifoto yawe na gamatama gawe garagiye garabyimba sha uri kujya ibikimwa. Turashize. Aro sheri bo nibwo ndi kuva i Kigali ariko hari mu mwanya wanje ubaga umuhanzi w'i Kigali umpamagaye ngo bashaka abakobwa bano babyinaga mu ndirimbo bambaye amakariso ntaho uragenda bakaguha ako kazi. Hariho sheri wigiraga ibikimwa ubusa abandi ko bagakora nyine weho niba arabi bakezaga barabajaga barakeza baka abo sheri ntaho wabyina wambaye ikariso sha sinzi kizagutunga mwa ubwo naringize ngo nkurangira akazi. Sawa. Aro. Ni kuri ribu. Nje ndi Nsabi. None kuri ibi bintu bijanye no kuba abantu batujuje imyaka. Nanje sheri wanje ntaho yujuje imyaka. None narindi kugira. Nta kuntu mwaduha uruhusa twebwe tukazaja turaza kubikorera aho ngaho. Oh sheri none wabonye agapira k'umweru ko kuzambarara kuri gwa munsi gw'abakundana. Nshaka kuzakwereka urukundo kuva ku kambere kugeza ku kanyuma iravu. Naringiye kujana bya birayi muri kariyeri ubwo nanje ndahitangura kandi k'umutuku. Esa ubwo turi kumwe ndareba n'abajoni baguze amabote mashasha gari kwaka tuzavo norarukuruzi. Aro sheri ariko sheri urantaho ubaga igicucumwa none se urukuja kubwira nyoko ngo nzakujana ago magambo gose urukugamugambira aragiki nzakujana singiraga amafaranga. Asheri ninde ukoshagamwe nje ntaho nabwenyoko tuzi ko duhuye kambwira ngo nzakujana bikantungura ntujana ntaho nzakujana sheri. Ikintu nabonye cyo Noheri tubaga tuyikumbuye cyane abantu bose ariko reka tunayikumbure nani hahandi. None se reba kugira ngo kuva mu kwa mbere kugeza mu kwa 12 umwaka wihirike umuntu atazi ngo Noheri ni igiki. Ni ikibazo. Hani Musanze rero nje dogiteri ngiye kubashingira resitora iteka Noheri mujaja murarya Noheri no mu kwa 5. Ifirishwishwa oya da ngo ifirishwishwa ishkwirififu mwari ngo uretse gato ishkwi ifirishwishwa icyo ushaka kuvuga ngo nshaka kubabwira ngo ishkwirififu turebera ni ifi sinzi umuntu numvisha bivuze aravuze ngo ishkwirifu ako muri mwarimu mutandatu n'ibyo umenye utikigiye kuvuga ataragije komera cyane Jean Coro
ni mwarimu nsabi muri kuvugana none si Jean Coro kakanu wambwiye kiyobera kinuza kigorane bakavugaga gutera ishuri ififu nako oya urakoze cyane Jean Coro niko naringezeho ni muri kumva ibi Jean Coro ndambwiye nibyo byo muvuge nk'uko Jean Coro ndambwiye oya